Cong, sediakanlah ngeding TV nada pun kiai bahwasanya santo kelaban santire tak kening terus lagi santo ben santire nah tretan tepak bapak situ lain ibu nak mi ami deki kakek ada umur santo bisa ulin santina Terus kendung santire de remem apa? jeriala karedung kadung nak nasi sudah jadi bubur deh. Tak beker ya Pak. Lah Cong, misal begini Pak, Iya dong. engkau terus merantau Pak? Perantau udah mana? Tahu Pak. Engkau tak terus jaga dengan tatang kedina re Pak. Jak saking bunuh diri re tak dusar aja Pak. Engkau marah bunuh diri Pak. Saya mau canda iya nak tak oleh nak. Tidak remah Pak. Cela keberadaan yang ria. Iya nak iya. Pak, sengkok berangkat apa? Bu, kocaki sengkok bu mentar pernah bu. Iya nak tengati ya mencari selamat ah. Pak, engkau motor asanti Pak. Jaga aki santi. Mun beda pak apa saya nggak nelpon Pak ya? Hilang kok berangkat apa? Kok mangkat apa? Jaga aki santi Pak ya. lah aja nah mari santo pernah Iya lek. Tidak mau yuk pasapter cak nangis lek. Kak. Bu, Mbok. Apa ti? Ibu kia masak. Harianku telah tak kuat, Bu. Sakit. Rem ti. Tahu, tahu sakit melulu, Bu. Paling akhirnya rem ti. Benda pala keterbit mati. Keluan kini telepon kina ke bapan. Mari sambil ke rumah sakit mari. Halo Kak. Iya lek. Apa lek? Nanti rem Kak. Tulis sambil ke rumah sakit maju. Iya lek antos dulu lek. Beda apa Kak? Apa dek? Cereng santir orang biar dapat kagak terlebih benar. Jika jeti sambil nguat nak pola rem dimna. Tak kuat, Bu. Yala karda rem bini di kan mangkan anak cek ngobeng ngakering tua bini. Tak kempang nak tetireng tua bini. Nyabet taruh na. Oke. Oke, Bu. Dok, dok. Ki, badan apa? Ini keren biar ada. Oh, masuk. Kedua boy. Selain tak langkong dalam doa. Oke, Bu. Beda aja sambil. Terus. Bu, bayin sudah lahir. Tapi sayang Bu, bayin sebu ngomor. Lah mak bisa dok. Janin yang ada di rahimnya tak ada perkembangan sama sekali. Senajan nodi ni kepakun cacat. Kondisi Ebon kata apa dok? Untuk Ebon
Tak napa, keng korang stabil. Insya Allah deki malam bisa ikut Paleman. Thank you dok. Oke. To Santo, Iya bu, beda apa bu? Santi rembi elana. Alhamdulillah. Proba bu tangan anak bu. Laki nak tapi tada umur cong. Tada umur dek rumah bu. Kita tada umur cong janin tak berkembang. Innalillahi kapationgku tangan anak ya Allah. Santi dak rumah bu. Mun Santi tak rapa nak, yela wes ya lako-lako. Ya wes bu. Ya Allah. Kapationgku tangan anak. Nelpon siapa le? Nelpon Santo kak ngebele cek Santi la rembi. Gua makan bisa tau. Ya tegar chat kak. Dek rumah le. Mak manda jen kebu di ujian lepas jen berek entah. Jen banyak deh jero. Ya cek lah nyama menusa odi kak pakun bede coba. Tahu le pas tak kuat le macam. Cong, Iya pak. engkau rela tua cong. Kenapa pak? Tak kira lanceng ke sana. Tambah tua beni tambah sehat cong. Tambah roku na. Alah pak cek deh, mantar beda. Saya nggak ya. Jangan saya tahu peran sebinin. Urus petepak Santo kelaban Santi jadi na. Alah pak cek deh ya pak. Engkau kita tahu teresan hubungan hati pak. Saya hidup sabar cong. Ngadepi musibah apa ini aku sabar. Tak boleh ngosok. Tak kira menang kering sabar cong menuserina. Jok romari taruh beroma cek karo saat. Cinta siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Santi bade bu. Rapan bade roman bapan cong. Bade perlu apa nak? Enten kau legantung ikan niat becek bu. Santi agak dua lengan ki bu. Enggak cong. Ban pernah naksir ya ke Santi. Enten bu. Menungko tak bisa nerima nak. Mun sengoda kita iya pada iya. Kalan trek ke roman bapan. Ongki kulit terus bu. Engki. Manter Santi tak ando. Pun boleh sengkok tak sudi andik mentoan andeng mursal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyari siapa nak? Santi bade. Bada Romada aja mayu masuk ke lu. Ongki. Tajuk ke lu. Mungkin Dan tos dinak ke lu ya Santi ki ya lo ke Romada aja. Pi Santi kaki sari kancan nih. Kan dia siapa bu? Tak tahu kancan kaki pola cek nyari kaki. Oh iya. Siapa? Cik gua tak kenal le. Sengko pak isle. Beda perlu apa kak? Enggak re, pengen main lagi. Iya beda apa bu? Kabala ke Santi, mun bener yang lagi nangis ke anda dah ya. Arah apa mak daya bu? Dia dan kalian an ring morsal. Oh iya iya. Yowes lah. Iya. Jujur, sengko pertama ngabes aben. Engko leni sergaben. Engko jatuh cinta gaben. Masalah terima tak terima deh. Terserah bu. Lalang kok saya tak nerima kade. Apa bu? Mau ikut campur urusan orang? Asal saya dah tahu nak ajian an mat kali ruah bener njak cong kakek nan mat kali. Engki bu.
Sengkota semresem tak teru aman tuaring morsal. Ongki, mana bim pian tak setuju, kula nyuwun pamit. Iya lele mole kalah. Ki, Apa ban bu, mak ngucap deh iya. Tak juga perasaan orang sama sekali. Kini nih mari tak man ketomenan. Demen nak kanak. Maduk sekali. Ulaking teh dungi kerumpun. Ara apa kaki? Mata kalau sengat nyaron tu ke mabengu. Marah cerita bermasalah. Marah cerita waktu ke umur pelis deh kan tak? Hai. kok sama-sama kata. Ya apa anak kanak lu? Maduk sedung sekali. Paling nomor gendring bini. Kakan cinta aja. Melaki tabu. Apa kaki pak? Engkau lah tak kuat dong. Sertokeran lagi nak. Pak, sengko seporan mun salah arabat sede pak. Nih, saya ditarang korang ada berengkau nak. Singkok pada semua orang pak. Bapak! Tidak lagi aku ya pak. Halo. Cong santo. Iya bu, beda apa mi sedang nangis bu? Ban ada omor cong. Tadi umur dek remah bu. Sakit kaki bade cong cek lah tua. Ya Allah. Seporan bu, engkau tak bisa toron bu. Iya nak iya. Lakar dek iya cong nasi pareng merantau. Sabar nak iya. Ya Allah, kelatang bagian bu. Tak nyapuk kepegannya benemba bu. Iya nak iya hilau wis cong. Iya bu, Assalamualaikum. Salam. Ya Allah. Sengkota semresem tak teru aman tuaring morsal. Nje, mak cak ocan embuk kebeluna santiro kek ngeke kat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah perlu apa ki? Tina adik masalah bang. Saya pegel ke hati. Siapa nyaman nih? Atun bang. Beda rumah ya? Beda rumah? Pemati bang.
Beling di lembag kedua deh. Patutnya pasti mati. Langkong pak. Iya. Jadi male kan. Cek biasa berlaku lemari anak. Pasti ya udah kayak kita cek. Beda apa, Pak? Tahu nih, bibirnya pas tadi cek. Tedung bola. Lu kan anu nih cek ini. Ya. Bu. Bu. Cek, Bu. Kenapa Bu kenal? Bah. Oh. Pak, Bapak. Apa nih? Buat umur, Pak. Kada umur derem nih. Iya, Pak. Cek malam lagi sehat ya Allah. Pasti pika-piaki cek kun mari oleh petongare. Pak Abes, Pak Rapa, Pak. Mbok tabun bere, Pak. Kemungkinan Mbok Reye pola orang, Pak. Ya Allah, di masalah apa kaki le? Mak purun sih kagak lambat. Biasa datang dada. Biasa san. Datang dari Kifayu. Siapa sih? Binin Rohman lu tak gini kabar ya. Enjok dia sih. Masa tak ngiding san. Cuk panggilan lenga capak. Enjok tak ngidi. Pulakin tetedung kok sih. Nih serta Rohman tiyo. Salah bapan ki kuno lento beton. Pas ki binin ki mati. Salah tabun bere. Paling lai po capuk orang san. Pulakin ngandung sih. Enjak tak ngandung san. Iwes yang kok mulai ya. Ada mbak san. Ke parlon sih. Oh iyalah. Cong, Iya, Pak. ibu udah ada umur nak. Mati-mati dak remah, Pak. Ada umur ibu cong. Mbok jadi sakit apa, Pak? Ibu bertabu nak. Urus sakit betapa Pak Mbok jadi, Pak. Engkau lagu toro nak. Lah cek mulai cong. Tidak remah, Pak. Cek mbok re mati tak wajar. Mbok se mati rek karena naguna orang, Pak. Iya nak. Ya wes cong. Assalamualaikum. Nih Santi, pola saya tahu nak. Embun saya dari andi masalah bisa. Mbok Ri, Pak, jarang keluar, Pak. Masa di masalah seorang. Kita akun ruan nak. Ben boleh tak mungkin muntani masalah semata yang arwah. Mbok pernah telocor, Pak. Cau-cau kasar ke Kak Faiz sebab tau minta angkot ro, Pak. Kita tak boleh pasti lelen dia. Cek labut orang meresal. Tak ada lencak, tak ada perumahan. Jika kemungkinan ji, Pak, saya kepegel, Pak. Demak kaki, Pak. Nyara anak-anak dia ni paten nak.
Na. Cong, ngetelak Faiz sih. Enjak teh, beda apa teh? Njak yang berdebar loncong. Dia beda apa teh? Teh Rohman rumah curang ngusuk. Hei, Nemor keng ngucun, nampere keng panas. Mor beli serako tangis. Kiamat. Kecil desa. Mari panlit tengok. Seporan. Amain laku boleh denak yo. Pan papir. Kaki aku juga bipur nggak? Iya pernah kaki, pernah tak berse. Oh iya is, kaki cari Rohman ki buru. Ucap buru parlon ini. Udah apa sih? Loji yang gua tak tahu. King cura beli ke kaki sar. Sati demam. Cura dok lau kan reki huru. Oi, untau orang kilo. Halo kilo ke TV. Dewi sih, kok mulai ya? Makasih informasinya ya. Iya, lah. Mati nakisan tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Mi banyak orang kan. Ya Allah, tentang perasaan mi tak nyaman. Siapa mati dia? Ya Allah. Yu, siapa mati yu? Bapak mati. Pak. وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا Pociaki sengkok pak. Sengkok berangkat pak. Males dendam. Dem mati nak kana. Mapurna do nak kana. Cong. Mon sete ketemu cong. Jimun kepak isire pada tak nani. Dina re medhu cong. Ketodusan nomor 1. Pola king kakek tako cong. Mik maten ngagui ilmu. Kurang lagi kakek cong. Jagi banyak kan doh.